Kaseng Meghalaya People United Front MPUF East Jaiñtia Hills District haka pratrik ubanai nailor arjab san kala Leit ban ïakynduh yau Superintendent of Police ka East Jaiñtia Hills District halor ka jingjor palat ka jingdheng kali hapo kleriat bat halat rembai nakaliang kaseng hapo ka jingalam u President Uma Kershan Bla kila Leit ban yakran halor kamat jong ka jingjor palat ka jingdheng kali nakaliang u Superintendent of Police ru u klem da penslam ulasim kia bat mardor ulapha yagi traffic police jongki banle yakabadon kam ban Leit na jingdheng palat ki kali shosho nakaliang jongkaseng kaladawa na u Superintendent of Police banbo khambon ki traffic police khnang bakan suk yak Leit kawan ki pajba nakaliang u Superintendent of Police ru ula kular banbo shibon ki traffic police hapo kleriat bat halat rembai Ni rumah saya Meghalaya People United Front MPUF East Jaiñtia District. So ban aku dah USP tu East Jaiñtia Hills District mana. Nama ini tunduk minus ni pusing juga tempat bahaya district kita juga tadi kata dia dalam baik. Kemudian USP dah siapa mar bertah trafik bertah kelam ban pendak di kali dia kelam akor asulok memburung yang ai tentang bagi pathar ya. Nilai ni sobat aku dah USP Jaiñtia tempat sukawero ni ada USP dong East Jaiñtia ban pembun trafik kamtamnya kok kira barang nomor bun kak blok nomor bajuna trafik dengan dia mesti lah pula lagi mencingkia bandu kampung di trafik ala ramai pada kira kesini so banyak kubla ya USP nomor mencingkia di Jawa dengan masa di Jaiñtia Hills.